See the way you're taking care of your mama, the way you're taking care of me, the way you light up any room, girl. You're what this world should be. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So starting right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed, never leave our love you left unsaid. It might take 100 lifetimes to do, but baby, I just wanna be good as you. Girl, you're more than just a surface. Yeah, you got the heart. Siła i ładnie, głosy,
oyunu başına oldu. 7 dakika. Nan falan bakılı olsun, falan çıkalı olsun. Güzel olup, şakar olup, üniversitesi görsün. Bakmaklı olur da. İlişkinin teyim olsun. Ahmet, bize bana bakıyor olsun, bana çıkalım, üniversitesi görsün. Bir şey teyim olsun. Bir teyim varsın. Bakalım olsun. Bir şey teyim olsun. Amin. Biraz cafene böyle, makul olur, yaşına olur. Cafene. Ben de biraz bayım bakılı olsun. Kolay çakalı olsun. Gelince ben yaxşı günlerim böyle. Kolay çakalı olsun. Köp yaşasın. Onda sizde de tinç polgala yaxşı oynayıp gelgili. Talking not to worry, but maybe that's I need with the won't you stay inside? Remember that the love is stars, then never gonna you have my heart. Where'd you go? No, but it's cold and I don't wanna be lonely, so slow me the way home and lose another heart. The world's a little blurry. Maybe it's my heart. Cause I might break if you put there, nobody stay. So if you go, if you know what it's called, and I don't wanna be lonely, so tell me you go. Even if it just try not to upset you, let you rescue me. Needed that I met you, I just wanted to protect you, but now I never will.
Var ver oturup nikah okuyun elde. Gel. Bu ölçü. Abi nasıl maçta gelir? Omer. Boşuna ne yiyeceksin? Almışkan olmaz, köylü olsun. Bak tuğut alaylı. Meylikana olmayın bu da pinçinin aman çok olsun. Şu yeki yaş baktığı olsun. Pinti baktığı olsun. Ata nesimiz? Bir daha gider. Yeter kul parası önemli.
Bilen Sünde çok versin Kudayım şulan baktırı olsun. Dostlarına rahmat şunçalık oynap жақсы oynap etkili balдар. Bye bye. Long time me there, I say they try turn me fool. Me no matter them call me run me own thing. Check it out, say do be lost a man a check. Yes, a rasta fool, who no better fool. Long time me there, I say they try turn me fool. Me no matter them call me run me own thing. Check it out, say do be lost a man a check. Yes, a rasta fool, who no better fool. Long time me there, I say they try turn me fool. Me no matter them call me run me own thing. Check it out, say do be lost a man a check. Yes, a rasta fool, who no better fool. Long time me there, I say they try turn me fool. Me no matter them call me run me own thing. Check it out, say do be lost a man a check. Yes, a rasta fool, who no better fool. Ты, как судьба моя, неизбежная, данная мне Богом. Ты нереальная, очень нежная. Я прошу немного. Будь, просто будь со мной. Будь сердцу близко, близко. Я разделю с тобой жизнь, даже если с риском. Моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя любимая, самая моя, сильно я люблю.
похожая, параллельная. Все, что мне не можно, но у любви свое верное кино. Там, где все возможно. Стань моей мечтой, той, что мне жить поможет. Пусть никогда ничто нас разлучить не сможет. Моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя любимая, самая моя. Qo'shilishib ikki jash juft bo'lib tur jar jar, quvonishib el yurti qutqonib tur ey jar jar. To'lqib kelgan mehmonga to'y boshlaymiz jar jar, bo'lur shuncha ayanbay bo'y tashlaymiz ey jar jar, bo'y tashlaymiz ey jar jar. Altın orda gül bahçe halalı bol jar jar, ardın ardan erçigen balalı bol ey jar jar, balalı bol ey jar jar. Ağılçı kolgalı ırgap жүргүн jar jar, жақшы менен жаманды ылгап жүргүн ey jar jar. Асман учсун куш болуп ак тилегиң jar jar, ажырашпай бир жүрсүн ак тилегиң ey jar jar, ак тилегиң ey jar jar. Баскан жериң дайыма гүлдүү болсун jar jar, бүгүн курган жаш оңор бүрдүү болсун ey jar jar, бүрдүү болсун ey jar jar. Көлі саябан бақ болғыла жар жар, мөмөлөрү ийилген шақ болғыла ей жар жар. Кадыр көңіл табылбай қалыс болғын жар жар, ушақ менен айыңдан алыс болғын ей жар жар, алыс болғын ей жар жар. Ырыс алды ынтымақ билип жүргүн жар жар, ат-денеге башыңды ийип жүргүн ей жар жар, ийип жүргүн ей жар жар. Урматтуу жалпы Ильяс жана Наргизанын тоюна келген меймандар, бүгүнкү тоюңуз туптуру 20 секундадан кийин башталат. Добрый вечер, дорогие наши дамы и господа. Сегодняшняя наша свадьба начнется через 20 секунд. Не деген өзім дағы түшінбей қалдым. Иші қылып той башталды. Қане емес алағандарды қатырақ шабыңыздар. Башталды. Рахмат. Бүгін той, бүгін майрам. Настроениені көтерейік. Алақандарды қату бер жабайыншы. Той башталды, достар. Қана месе. Рахмат. Уыл үйліп, қыз ұзатат ата салды. Қолпынып, бағы үстірет кіргіз қалды. Бақыт еліп,
бала тилеп балдарга сүйүнүп чакырдык бүгүн достугарды. Бүркүтү шаңшы асманда, ала тоо кыргыз калкында бүгүн кызмат кылам деп турам. Калың жұрттың алдында. Ассаламу алейкум, ардактуу биздин агалар, апалар, бул жакта аталар дагы келди. Жаштар жалпы бүгүнкү тойдун себепкерлерине коштоп бүгүн кечке жүргөн. Жалпыңыздар бүгүнкү тоюбузга дагы бир ирет кош келипсиздер. Баштадык анда эмесе. Айрахман. Сапарыбызды ары карай уланткалы, ансызда бүгүнкү тоюбуз кеч башталып отурат. Кыргыздын 5 дегени кеч дегени болуп, 5 дегенде биз азыр тойду баштадык, жөлүү себептерге байланыштуу. Андыктан келиңиздер, барыңыздар, алакандарды катуу чабыңыздар, ордуктардан козголуңуздар. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү Ильяс жана Наргизаны катуу колдордун, кол чабуулардын коштоосу менен дос болайлы. Кана эмесе, Ильяс, Наргиз. Достор барбызбы? Катуураак. Үй туугандар, бөлөчөйүндөр. Катуураак. Үй. Достор барбы? Эки жаш разы. Ал эми жалпы меймандар эми болсо, мүмкүн болсо барыңыздар, акырын жай алыңыздар. Келиңиздер, официант кыздар, дорожканы алып коюңуздар. Урматтуу меймандар, кыргызымдын салты бар, салам салмай деген. Андыктан тоюбуздун башында эки жаш жалпы элге 3 жолу ийилип салам салып койсун. Ана мен калган меймандар Кудай жалгасын деп туруңуздар. Кана эмесе эки жаш бактылуу болуңуздар. Ата-энелерге, туугандарга, жалпы келген меймандарга 3 жолу салам салып коюңуздар. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Бактылуу болуңуздар. Бали, ыраазычылык билдиребиз. Кана эмесе барыңыздар, олтуруңуздар. Кош келипсиздер деп айтуу үчүн мен бул жака той ээлерин чакырайын, жанарагы кудагыларды чакырайын. Келиңиздер. Ильяс мырзанын ата-энеси Осман Али агабыз, Ыкбал эжекебиз. Келиңиздер. Ал эми биздин кудагылар, Наргиза кызыбыздын ата-энеси Асан агабыз, Шынайыр эжекебиз чакырайын. Келиңиздер, урматтуу кудалар. Эки жашка бүгүндөн баштап жакшы бер, эки тараптан тең ата, эки тараптан тең апа болгон. Өкүл ата, өкүл апаны чакырайын. Келиңиздер. Жеңишбек ага, Мира эжеке. Бүгүн ата-энелерден кийинки эң бактылуу инсандар ушулар. Акырындап мен сөз берейин, анда Осман ага алдыраак чыксаңыз. Урматтуу меймандар, келиңиздер, барыңыздар, жай алыңыздар, тынчтыкты сактаңыздар. Мүмкүн болсо бул жака кулак түрүп көңүл буруп олтурсаңыздар, атабыз тоюбузду ачып берсин. Осман ага кубангансыз Ильяс уулубуз төрөлгөндө, Бабестен ак бешикке бөлөнгөндө, мына ошол күндө тартып ниет кылып жүргөндөрсүз, жараткан Аллахым жеткирсин деп ушул күнгө. Жараткан Аллахым так ушул күнгө жеткирди. Үйүңүзгө айдай болгон Наргиза деген келин менен кут келди. Келин кут болсун, той кут болсун дейли. Сөз сизде болсун, келиңиз, тоюбузду ачып берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кош келипсиздер, биринчиден. Кудалар, кудагайлар, кош келипсиздер. Не дейин ушу? Баламыз айткандай келеде жетип, үйлөнүү убакыты келип, мына үйлөнүп отурат. Ушу кармашкан болуп, эч качан üzülбөсүн. Бактылуу болгула балдарым. Келечегиңер кең болсун. Болашакка болуп, бактылуу болуп, өмүр сүргүлө. Ата-энеңерди сыйлагыла, эки жака бирдей болуп. Элди сыйлагыла. Дагы эмне дейм, ушу бардык жакшылыктарды каалайм. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Оорубайлы, оору жок болсун дагы. Не дейм дагы, ушу бактылуу болсун. Рахмат.
Kısqa nusqa biroq жүрөктөн айтылган сөздөр болду. Бар болуңуз ага. Кылайым айтканыңыз келсин дейли. Асан ага. Келиңиz. Той кут болсун ага. Алдыракчылыгым. Ай менен күн теңелсе жарык болот турбайбы? Кыз узатуу Асан агам үчүн бакыт болот турбайбы? Бүгүн бир жагынан сүйүнүп, бир жагынан кабыргасы кайышып отурат. Себеби ушунча бойго жеткирип өстүргөн кызы башка бир бүлөгө барат. Асан ага сиз кейибиңиз бирок кыргызда жакшы сөз бар. Чыгаша чыкпаса киреше кирбейт деген. Чыгашаңыз бул кызыңыз башка бир тарапка баратканы. Ал эми киреше кызыңыз барган жеринен бак тауып сиздерге уул кыздарды, неберелерди алып келген. Андыктан эки жаш бактылуу болсун, кызыңыз бактылуу болсун, уулуңуз бактылуу болсун дейли. Сөз сизде болсун, келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу ушу алыстан жакын келген коноктор. Жана ушу бүгүнкү салтанаттуу кеченин күбөлөрү. Диолан Ильязбек жана кызым Наргиза. Силерди ушу болуп жаткан бүгүнкү салтанаттуу кечеңер менен куттуктаймын. Силерге каалоорум келечегиңер кең болсун, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бактылуу болгула, рызкыңар улук болсун. Улууну урматтаган, сүйүү зат кылган, ата-энени сыйлаган жакшы үй бүлөлөрдөн болгула. Мен ошого тилектешмин. Бар болуңуз ага, ылайым айтканыңыз келсин дейли. Бар болуңуздар. Эми кийинки сөз бүгүн ушунчалык кубанып отурат. Ыкбал Айшеним. Караңызчы. Колуңузга кол, бутуңузга бут кошулду. Бирок тилиңиз кыскарып турат. Анысын бейшеселеп айта турган бирөө келди. Ана. Эми сиздин уулуңуз Ильяс сизге кандайдыр бир сөздөрдү айткысы келет. Ата-энеге айтуу бирок кыйын. Балдары уялабыз. Ильяс ичинен сизге соң бир сөздү айткысы келип атат. Ошол сөздү мен аркылуу сизге жеткирип коём. Дегенде жауап бек жашын достар қол чапса болады. Апаке бар болуңуз дейли. Келин кут болсун. Бүгүндөн баштап сизге келин эмес Наргиза кыз болсун. Кызыңызды катырып каймак бышырып быштак кылып алыңыз. Сөз сизде. Кымбаттуу ушу бүгүнкү менин уулум Ильяздын кызым Наргизанын үйлөнүү тоюна келген меймандар куш келипсиздер. Ушу менин балама, кызыма кааларым, ушу ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, дайыма жолдору ачык болсун. Ушу Алла Таалам өзү туура жол көрсөтүп, ошо туура жолун берекелүү, ооматтуу, даражалуу кылсын. Ушу Аллахымдан ушуну сурап кетем, бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, өнүп өссүн. Ушулардын жакшылыктарын көрүп эле, ушулардын төрүндө ушулардын сыйын көрүп, ушулардын балдарын эркелетип эле жүрө берели деген чын тилегибиз бар. Ушу бактылуу болгула балдарым. Кармашкан колуңар дайыма бирге болсун. Биз силерди жакшы көрөбүз. Өтө жакшы көрөбүз. Бактылуу болгула. Караңызчы, кандай соңуздар, чын жүрөктөн айтылып атат. Ушул инсандардын эң бир бат тие турган тилектер бар болуңуздар дейли. Ал эми кийинки сөз ушундай сонун татынакай Наргизадай кызды бойго жеткирген биздин апабыз Чынар эжеде эне эмгеги теңдешсиз, энесиз жашоо келбетсиз. Эгер энелерибиз кыйналып таппаса, дүйнөгө кантип келмекпиз дейт. Бүгүн сонун бир бактылуу күн. Неге Кудайга да мага да койду дебеңиз. Себеби Наргизанын дагы ичинде сонун бир айталбай жүргөн сизге сөздөрү бар. Дүйнөнүн жары чырагысыз, дүйнөдө кымбат аба күмсүз, орубаңызсыз
бар болыңыз. Oğlunuz, kızınız бақытлы olsun. Söz sizde olsun, geliniz. Урматтуу бүгүнкү айлы түрүндүн ардактуу меймандары, бүгүн улуубуз Ильяздын жана кызыбыз Наризанын үйлөнүү үлкөттүү тоюнда отурабыз. Ушул 2 жашагаларым узун өмүр, чексиз бакыт, келечектери кең болсун, түбөлүгү бирге болсун, дайыма кармашкан колдор үзүлбөсүн, бактылуу болсун. Ay rahmat. Qarаңыздарчы, микрофонду кармаганда эле уулубуз Ильяс дейт. Эмеле уулубуз кылды. Бүгүндөн баштап дайым эле уулубуз болсун. Бактылуу болсун дейт 2 жаш. Ал эми кийинки сөз бул жакта өкүл ата өкүленеди, жакыныраак келсеңиздер. Кече эле Жеңишбек агамдын оюнда жок, Чынар жеңим боюнда жок. Бүгүн бир уулду, бир кызды болуп отурат, кут болсун деп бир кол чаап коюңуздар. Мен микрофонуңузду атайын. Келиңиз. Assalamu alaikum, şu toydun toyları, kuş kepsingler, уулубуз Нияз, кызыбыз Наргиза, кармашкан болуңар үзүлбөсүн, турмуш жолуңар байсалдуу болсун, бактылуу болгула, ушул кыргыз элинин жүгүн көтөргөн үй-бүлөдөн болгула. Bakmamız ağa. Өз атам дейт. Жеңем сүйлөйдү, кошулабыз бы? Макул. Эске алайлы. Ал эми убакыт туттурбай келиңиздер. 2 жашты мүмкүн болсо биздин апабыз кызыбыздын жүзүн ачып, ак жолугун салып, баарыңыздардын алдыңыздарда куттуктасын. Ал эми калган ата-энелер, өкүл ата өкүлене сүйүнүүсү болуу нике шекиттер тапшырсын. Келиңиздер. Кол чабуулардын астында. Kudalarning jo'ndiq kudalardan bo'lingizlar. Elbise, Mahmut'un sütüsü olduğunu iki şekilde kızlar bugünden başta Kırgız Respublikası'nda herkes adını Jaş Büyümülü İlyas Canan Elbise. Baklı olunuzlara gideceğiz. Elbise, onları katırak şartlarınızda. Kendinize alabilecek dostlar. Otur fırsat olur. Geliriz Aslan'a. Ушул убакка чейин көпчүлүгү ушул жеринде кудалар бийин жасап келишкен, бийлетип,
Бүгүнкү тойдо бираз башкачараак болот. Себеби бүгүн Ильястын жана Наргизанын тою. Азыр сиздер үчүн сонун бир чыгарма аткарайын Ильястын атынан бателилер үчүн. Ал эми 2 жаштын сиздер үчүн болгон бир аз да болсо дереги бар экен. Кабыл алыңыздар, сиздер үчүн. Келиңиз. oğlunuzlar, kızınızlar var. 2 yaş bakıtlı olsun. Dayım kadar uşularının töründe çay içingizler, töründe oturunuzlar. Бар болыңыздар, сіздерге рұқсат. Жанадағы қалғанына ойын конкурстар болады, би болады. Жалпы Ильястың бұл жақта бір туғандарынан сыртқары туғандары келген бөлі жиендері, тайежелері,
Salamat ece başlagan жалпы туғандар мүмкін болса келіп қойыңыздар. Келіңіздер. Бүгін той жаштарды қандықтан кеңірек әрбіріңіздерді атабайды, мүмкін болса баш болып саламат ece баштасын, қалған туғандар бөле жөндер келе берсін. Келіңіздер. Açıksam atmışsın ağızdan Ayak çakma azamatlar kalacak Sana çabuk edip karanlık Болды, ұшыл туғандары, келесін. Саламатчы жақынырақ тұрыңыз. Қалған ақырын шықсын, саламатчы өзіңіз сөз баштаңыз, келесін, құттықтаңыз. Meymanдар, İlyas менен Наргизаның тойына келген меймандар, жақын саналаштар, бардығыңарға Алланың саламы болсын. Бүгінгі той, мен сіңдем Икбал жана күйөө балам Осмон үчүн, ошондой эле кудабыз Асан менен кудабыйыбыз Чынар үчүн дагы турмушундагы эң бактылуу күндөрдүн бири. Birisi gelin alabız, uğul üylöyüz dese, birisi kızı uzatabız deyip sүйünüp turgan gündörü. Buna toydun başlaganına Kuda kalasa 3 gün 4 gün bolup kaldı. Toylor bolup atat. Buna Kudalardın üylörüne geçe bardık, üyovallar menen bizim tuğanlar bardık, tanıştık. Alardın sıyın gördük. Alardağı şu жақшы адамдар екен бардығы, туған ұрықты. Ошондой жерден келин алып атканыбызга сүйүнүп отурабыз. Ушул уулубуз менен келинибиз бактылуу болсун, өнүп өссүн, акар чакар болсун. Ушуларга Алла Таалам жакшы күндөрдү насип кылсын. Ата-энелери, экөөнүн тең ата-энелери ушулардын жакшылыктарын көрсүн. Ушулардан небере, чеберелерди көрсүн. Анан бүгүнкү ушу тойду жакшы өткөзүп кетелим. Мына той шартка жараша чакан той болуп атат. Ошентсе дагы жакшы көңүлдүү өткөзөлү тугандар. Бардыгыбыздын үйлөрүбүздө ушундай жакшы тойлорду насип кылсын. Ар бирибиз тилеген тилектерибизге жетели. Заманыбыз тынч болсун. Бактылуу болгула жаштар. Қалғаныңыз қосыласыз бе? Кем сөйлейді? Қосыласыздар, бар болыңыздар. Точно қосыласыз? Болды. Сөйлейсіз бе? Қармашқан қолыма түгілікті болсын 2 жаш. Ықвалы жерде құдалар құлық болсын, түгілікі 1000 жылдық түгілікті құдалардан болыңыздар. Кейінгі жылы Құда қаласа небере тойын беру насип қылсын. Коммунизмден ең алдыңғы үлгілі үйлерден болады деп ишенемін. Эже менен жездем жолун жолдоса, ең алдыңғы үйлерден болады Құда қаласа. Рахмат, бар болыңыздар. Ақырын құттықтай ес алсаңыздар, отырсаңыздар болады. Разылық білдіреміз, қалмаса жай алыңыздар, бар болыңыздар, туғандар. Отырыңыздар. Ал эми акырындап кийинки дагы бир жамаатты чакырайын. Жалпы Асан агабыздын жана Чынар эжебиздин туугандарын чакырайын. Келиңиздер. Жамалидин ага, Ибраим агаларыбыз баштаган биздин кудалар келип коюңуздар. Жалпы жамаатка бирден гана сөз берип атабыз. Qaysi qalsın-chi? Mensizda qo'y. Hoş kelipsizler. Toy kutlu olsun deyli. Akırındap söz başlaylı. Kimden söz? Aksakallar. Kim? Ecevizden, gelin seçkin. Kaldırakçınız.
Nargiza, jana İlyas. Bugünkü ülen ülpet toyuңuzlar менен куттуктайм. Силердин бүгүнкү ülen ülpet toyуңар бүгүн эң бактылуу күнүңөр. Кудайым ушул бактылуу күнүңөрдү көп кылсын. Дайым кармашкан колуңар төөлүккө болсун. Төөлүңөр түз болсун. Куда кааласа эмдиги жылы жентек той берип калайлы. Төөлүңөр түз болуп, дайым бактылуу болгула. Ден соолук каалайм. Birge çıgıp oyluğun oy maksatыңар, kol karmaşıp tübölüge baş koştuңар, bata tilep biz silerge kağalarыбыз şıdır bolsun turmuştagı joluңар. Jaratkan soň Kudayım jaşty bersin, den sooluktu, baktını koşo bersin, tileğiňer ar daýym orundalyp, üy bülölük buzulguz tapty bersin. Urmattуу 2 jaş İlyas, Nargiza, бүгүндөн баштап ушул турмуш жолуна аттанып отурасыңар, турмуш жолуңар дайыма ачык болсун, бири-бириңерге өйдө дөбө, ылдыйда жөлөк болуп, ушул бүгүнкү кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, дайыма бактылуу болгула, бала чакалуу болгула. Урматтуу 2 жаш ушул үйлөнүү ülpet toyуңар менен куттуктайбыз. Силерге ушул айтылган жакшы сөздөрдүн баарына кошулабыз. Ушу Айша апанын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Калганыңыз кошулабызбы? Кошулабызбы? Эжеке мына 3 белекти алыңыз сиз. Жакшы, жакын көргөн туугандарга Айшта ишинебизге бир белек бериңиздер. Кудаларга сиздерге бул. Ал эми калганыңыз кошулсак, эми болсо белектерди тапшырып, эстерке сүрөткө түшүп коелук. Ана эмесе, кудалар келиңиздер. Куттуктаңыздар. Азыр ош красный зонада өтпөңүздөр мүмкүн болсо. Расыл билдиребиз, кадимесе жай алыңыздар, 2 жаш олтуруңуздар, эми келейинсиздер. Сиздер эми турбайсыздар. Каалаган убакта турасыздар. Баарыңыздар уруксат. Ал эми мүмкүн болсо мен жалпы жаштарды бул жака чакырайынчы. Келиңиздер. Ильястын жана Наргизанын достору. Баарыбыз чыгайлы. Патрак. Баарыңыздар бул жака чыгыңыздар. Жигиттер, чыгабыз. Балчандар окшойт, э? Балчандар чыгыш керек, балчандар. Ал эми жигиттер ушул жака калыңыздар, айымдар бул жака, эң жака 2 жашка өтүңүздөр. Сүйлөбөйбүз. Тойдун аягында сүйлөйбүз жаштар. Камерди издеп берүүнү сыртка чыгып окшойт, э? Айымдар келиңиздер.
Jigitlerga o'xshab turibsizlar. Jigitlar biraz yaqinroq turibsizlar. Kelingizlar. Aytib mendan turibsizlar. Tezroq qanday. Bo'ldi, jigitlar. Hazırmazsizlar. Bo'ldi. Meni bunday qilaylik. Ökületten tarafından son prizler var. Muzga rahmat. Prizler var. Az oşul prizlerni oynataylik. Yoshlar kuni sizlar kuni var. Hozirdan yoshlarga beramiz. Bunday qilaylik. Jigitlarning orasidan eng shustri kim? Shustri, chilar shustri. Abu atingiz kim? Rasul. Bir öyle azizcha. Bir öyle. Ağzını görürüz. Opşumuzu ikisini çıkarırız. Ayınlardan kim? Çıktan ondan çıkmadan kayra kıynalar. Rasul biyleydi. Jigitler точно Rasul qanday biylese sizler de oşunday biyleysizler. Kim biyley almasa штраф. Tuğra almadan 500 so'm sırası штраф. Muzika, çok bizler qarab biyleysiz, hatta biyleydik de. Çok özünüz. Tushunibdi? Jigitlar to'g'ri aytadi. Muzika maestro jigitlarni qo'llab qo'yamiz, hurmatli mehmonlar. To'g'ri. To'g'ri, jigitlar, keyin turib olsak bo'ladi. Hop. Stop. Azamatsan Rasul. Antaraq turib turamiz endi. Jigitlar azamatsan. Штраф to'laysiz, aqcha. Nargiza, Zarina. Tayyorsizmi? Zarina biylay qizlar keyin turamiz, joylaymiz. Mol joqda keyin besta bor. Ikki yosh sizlar sudya qarab turinglar, xalos bo'lasizlar. Kim to'g'ri olmasa chiqadi. Штраф to'laydi. Maestro yetti qanamasa. Wow, to'g'raymiz. Maestro. Jigitlar sizlarga bir bo'lsa bo'ladi. To'g'raymiz. Aftar qizlar. Bilaysiz. Zarnaga bir bo'lsa bo'ladi. Son shunday qatish kerak. Rasul ko'ngil so'z yo'q. Men konkurs boshlandi. Rasul kel. Bu joqqa o'tasiz. Zarina sen bu joqqa. Mana. Endi boshlaymiz. Zarina boshlaydi jigitlar. To'g'raymiz. To'g'raydi. Qiynalmay, ha? Zarina tayyorsizmi? Davay. Yetti maestro. Jigitlar jana Zarina. Super. Massa. Olda raşla başladı. Olmaz duralım jigitlerle. Hop. Alacağız. Jigitler durmayınız. Yes. Qarangizlar sen. Jan Rasul bilyapti, video deganlar qancha? Gevir ballar. Bunday biylay boshladi bu. Ko'zi bir yerda. Azamatlar, o jigitimiz вообще молодец. Son bildi degan bu. Sizlarga shunday muzika qo'yish kerak ekan. Emi qizlarda ezek Rasul biylaylar jana Rasul yetti maestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.
sizlerde esirdi. Güçlü getiriyor, özgürlüğü bir bol çabuk olan. Biroq bu jagay kız 3 kız точно sonu bilenler. Biroq jigitler jeng diyor, kızlar jeng diyor. 2 yaşta surayç. Jigitler jeng diyor İlyas, Nargiza. Çı kızlar mı? Ya. Jigitler. Kızlar. Ne oldu bu? Hoş değilsin abi. Beğendim olsam değil. Ne oldu? Jigitler jeng de. İlyas atım yaptı var mı? Beğendim olsam değil. Menimçe iki taraftan жақсы oldu sebebi iki жақтан шыққан өкілдерге берейін. Зарина биді тұтқан үшін молодец, сіздер қол шапқаныңыздар. Расул, красавчик, қол шапқаныңыздар. Ал мен ешкім олтырмай, ушул бойынша би антракты баштайын. Gentlemen,
Yumuşak yok benim sen şu an
Аял эркек көп жашап тууган болот акыры жок сыяктуу сезилет, андан бөлөк жакын дейт. Бүгүндөн болсо Ильяс мырза менен Наргиз айыбыз баш кошуп. Бүгүндөн баштап бир тууган болсун дейли. 2 жаш бактылуу болсун дейли. Тоюбуздун 2-чи бөлүгү башталды. Маанайлар жакшы, урматтуу меймандар. Рахмат. Менден бир приз алып келчи. Мына кол чапкандарга мен приз берейинчи. Ким шаңда отурса ошолорго приз бере берем. Кармаңыздар. Көрө экенсиздер, бер дагы. Ушундай отурсаңыздар дагы бере беребиз. Шаңдырап отурайлы, бүгүн той, бүгүн майрам, жаштар, сиздердин майрамыңыздар. Мындай кылайынчы. Көпчүлүгү бийлигинде зээрикти окшойт. Тоюбуздун азыр 2-чи бөлүгүндө мен приздерди тарката баштайын. Бийлетип кыйнабайын, кол чаптырбайын. Азыр ыр чыгат, кайсыл бир музыка. Ким билген болсо колун көтөрсүн, бир куплет ырдаса болду. Призди алат. Даярсыздарбы? Ордуңуздан эле кол көтөрөбүз, мен барам. Биринчи музыка кетти, барыбыз катышабыз. Билгендер кол көтөрөбүз. Епте окшоп. Красавчик, азаматсың, баштап бердиң, Дагы да улантайлы. Ушундай ким жакшы билсе, кол көтөрөбүз, приздерди алабыз. Өкүл ата өкүл энебиздин атынан приз. Кийинки музыка.